like a crystal to escape to the jungle. But you already know. Introduction, we name to prepare me ready for the action. Only my girl is wanna pull up to me mansion. The talent send me on up for the situation, passion. Look how she physically fit the girl ready for the thing. She makes me wanna take the risk, I'm on a plenty pan repeat. Look how she dancing on the rhythm, number one in the building. What's the matter, take it easy, no what all of this a business. Swatch like a tsunami, she a party on me. Me turn it to all I and she a know the boy phenomenal. She got a busy man, she say she wanna put it on me. Girl, me no mind, trust. Ado, mubona nzi gutaha nari ndabizi ngende kibanga ndabizi imyaka 5 niga gutaha aho ngaho ubu nta kirapfamo o gutera neri intambwe bitera bya reka mbanze numve ko ari muri kwanza Resom oyo Refam Air umugabo avuze muri Refam Air Refam Air voilà. Usate mbere yo gushika ngaha nari maze indwi yose numva meze nabi. Ibyo bintu byatanguye kuwa mbere mvuye muri shogani umva dimanche ukiye kuwa mbere ndamwandikira amahinduka namubwira ati je numva meze nabi ambwira ati umeze nabi gute ndamubwira ati je nabuze black zovuga dimanche prochaine ambwira ati uje nzi tangu gerageza kuyumvira ugenda ahantu hose hashoboka urondere ibintu byotuma uronka black ndavuga ati sawa ntacyo umunsi wa mbere urahera n'uwa kabiri urahera biraha n'uwa gatatu ndagerageza kujya ahantu hose hashoboka ndabura black sinzi nka kenge kaje avuga ati haraje intelligence artificielle bikagire muri iki chat GPT murayizi mwese abafana ba chat GPT n'abana bandi birirwa baganira naho abashiri babo banse kubishura rero nagenda ni site imeze nka internet navuga ati chat GPT jengine blague 10 zitubenze karandungikiye ndazira ama blague ya mbere swat blague ya kabiri swat ariko rero kacagashiramo n'ibiyemo byo gutwara abwira ati kuri kurandika mene ibyo bintu ubone ibyo bitwengeje ubone ibyo bintu bitwengeje nakabwira ati ongera urungike ikindi cyo karatirungika ndaraba blague ya mbere wapi ya kabiri ya gatatu ya gatandatu ngo nitungeje bukebuke yindi y'umunani kugeza ku bicura abwira ati n'ubu wapi nakige navuga ati ubu rero genda shafu jengene blague zitweza pali zo blague zo mu batu erega nizo muri Bujanati comedy kutikara kangu nizo uzotwara muri Bujanati comedy kaza kamara ndevu y'imisi 3 nigambira ari mbonera chat GPT marande ubundi wowe tumenyereye wandika ukishura ubonye wandika ukishura ubonye hari jedi kugeza samdina blague ni mene bwaro katakambira ati mubu ajya biba bigoye namba ari muri Bujanati comedy wowe uramwe imisi kwanza niyumvi nubu ni karanisho gusa kajya akantu ari ukuntu kameze karatanga keya umva ukandikiye gusa karongeramo ibirungo ushaka ibi bintu ndabiguha cyangwa ariko ugatanga kiyanga bagiye batipe bakora muri Alliance Group karakuresha kakagutongotse umunsi upimera rugira ubuginga umunsi nagize ubuginga nandika ikete cyo gusaba kati yari muri France ndagira kopie kuwe cyane bagira sanga nashizemo ariko umunsi kaca kandika merci si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à répondre je suis là pour vous aider natwe nisanga yishizemo nikete ndabona inobuba abubahwa abandi bati baba tipe basigura umupira mubakomera amashi cyane reka nabaramutse kuko abantu bakora ku radio kugira babone kibari ikintu kigufi tumva amatwi gusa umva amatwi gusa mushobora kumenya ati ngo ni naka cyangwa ni naka ndabugize bashifu yego cyane hama abana babone cyane ibuka ari umunsi nariko ndaraba match cyangwa nti kubera umuntu ariko aranyima muri kurite je shaka kumumviriza sana kupa amajwi icyo bisaba yuko shira amajwi yo kwiradiyo kugira ngo ndabyumve mu rurimi rwacu rero ishakiye kuntangaza nararavye match bataranagera no migoro abatipe bavuga ko ikizigo cinji ndavuga ati bayafira kira ni black nongera ndabandanya ndaba match
rero acaratera amaze gutera zanumva umutipe ati gw'igitsindo je ndabona ko cyakihanze Frise aravuga ati gw'igitsindo bakubiyemo bawukuye no hanze bawuteye imbere abandi navuga igitsindo nahari ahandi kigira cinci avuga ati none amuca amashaka kucanga pe rero ari ukuntu igitsindo cinjiye abandi ari ukuntu baguma bavuga ngo n'amasabi aravuga ngo barashira umupira kuri santere akiri muri go barakina baraja no muri mita akiri muri go guys we have murexashira jari cyo gituma ubu singicumbiriza umupira kuri FM abatipe barampaho uriko urumviriza umupira kuri FM wapariyeho nitiki waba kwitaho mugati jeti kanje yaho bamureka kuduca umutima rega hajya natwe nyene tuba turaha ariko tworonka turabe ko tike iza kubaganya abakunzi ba Paris ni mungari ni ukuboko hejuru ari abantu bagwaye imitima kubera guparira ndababona amaso yarahishiye umva maci iheze umengasha ni kigandaro hama ndabashimiye cyane kuba mwashyize ngaha je sinzi rero nk'abantu bamurikira ikibazo bafise ndashobora gushira ko stati ya affiche kava yo kubimfita kacobona umutipa ari inamuye ngo ivyo bizobe yahe ngo kwitira nangara none kuri affiche biriko entre 5000 VIP 10000 ukatuza kumbazo cyasanga abarundi turaciye ubwenge mugabo umenga ntitushaka gusoma ibintu biba byanditse ahantu par exemple kuri nuzena ku mapodi yari abayavuye mu mahinguriro barashirako hajya ku makanto amwamye iki kintu cyakutswe iri tariki kizohera iyi tariki n'amapodi cyakutswemo rero naciye sanga ibyo ntitubikurikize hajya no kwa muganga umuganga netse akubwira ati ni bibiri mu gitondo bibiri saa sita nuko bazi ko tudasoma kate ku papuro kari ndani biba byanditse ko ujara nk'aho ugiye kugura nk'umuti w'amenyo umuti w'amenyo hari abibrosisha za white dent abeseda arakoresha amakara arakoresha ibitiritiri wowe bivana n'ibyo wamenyere rero hajya haba hariko yuko utegereza gukoresha umujigiti n'imiburi buri hagati y'amezi 2 n'amezi 3 uretse jewe nibuka igihe nawe uriyeko bakoresha umujigiti imyaka 6 ugasanga umujigiti warahengamye yawugutse usa na rouge usigaye wera waracuye gushika naho natujya twinyo tupoza twaraheze twoze mugabo nashaka guta bakagumye baguma sika warundi bana guys umuti wamenye waheze ta ibintu byo kuguma usoro duhata ukaguma usoro gushika naho narije rangira ipfa ko yafe kuko imutebera ko ibintu biba byaheze bizotumo ama ni muri ko kuganira na Axel TV nari manzigiye na performing ngabira ubu ndabona muri simple basigaye babyitaho ndabana mukije abantu muri simple bashishe nubwo mutanda mutagiye barampemba tu fresh sana rero nakura kugira ikibazo niko ndemvita abantu urashobora kumbwira ati ndakwumvise ndafise show nzoba ndimo nkaje nkacinambwira ati je nzo performinga cyane cyane nk'abantu twigana cyangwa ati none nka wewe twigana ngaha ibintu uzobwira bindewe rajya n'ibiki nabwo umutima ndamwemeze gute gusa naciye nsanga biba bikuye umuntu uramwimvita gacizangura kukubaza ngene ibintu biba bimeze kati yishikire urabe ko kibanze ngene ibintu biba byifashe ndabashimiye cyane kuba mwatwitabiriye je nk'abandi umukinnyi wo muri Bujanat Comedy ukereye ko ndakwamamariza bashobora kumpamagara kuri nimero ziraho byanjye n'izingana abantu b'ikigeni tukifata no ku mutwe uzi ko nimero zisigaye zingora gufata ku mutwe je nibuka kera tugishaje ari ukuntu twafata nimero ku mutwe hari amatelefone public agama telefone uwo araza kubara umuntu yaraza gusa mwira twari tuyifise umuntu yaraza gusa ngakompoza nimero nani byo wabona ati afishe wara kompoza nimero ikintu cyafisha gusa n'amahera wakoresheje
ugati naka ndamurondera iyo nimero murondera mushobora kwironka ndamurondera ubu ukamurondera mugabo nagiye gusanga umuntu n'inimero ziwe atazizi je kare nari nimero zishika kuri 10 mugabo ukuye namara gusaza namara gusubira inyuma mu bwenge sinzi pe uwo mwana n'uwande petit Jennifer Wengas ndamuhemi Jennifer nkiri umwana nari mfise amasomo mwana ariko bamaze kwiruka mugabo we n'agapira giragakuru gusa icyo mbona gusa umwana arafise impano ufite arazi yuko ari kuri stage gusa ntazi ce qui se passe yaba nakuze mfise impano nkiyi ari kuba ari umuhatari ama mukobera amashi y'umwana rero mwe peti banakupigia makofi niko nakuvumisha niko natafuta kisinda vuma na kupitia hakuna hata kuniangalia mtoto wa nani kwa kichongereza you boy ngarenza mwisho mwingine merci beaucoup